duke bai. Asteko modan badima gaude, egunon guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Dakizuen bezala horrelakoetan gobernu kontseiluan hartutako erabakien berri eta bertan jorratutako gaien berri ematen dizuet, baina aurretik pandemia hasi denetik ohikoa izan den bezala, hildakoak gogoan izan nahi nituzke eta baita gaur egun gaixo daudenak eta pandemiaren ondorioz kalte ekonomikoak eta emozionalak ere izan dituztenak ere gogoan izan nahi nituzke. Ardura individual eta kolektiboa orduan bezala gaur egun ezinbestekoa dugu, elkarrekin etorkizun hobeago bat eraikitzeko eta egoera honi buelta lehenbailen emateko. 3 gai azpimarratu ditugu gaurkoan gobernu kontseiluan, hainbat erabaki eta hainbat gogoeta. Alde batetik Arantzazuko laborategia, gaur hartu dugu gobernu kontseiluan abian jartzea. Bestetik ere aintzat hartu dugu gobernu kontseilu honetan kurtso politiko berriari dagokionez zeintzuk izango diran erronka nagusiak eta noski azken boladan ohikoa den bezala gizarte politikako zerbitzuan ditugun datuak gogoan izan ditugu eta azterketa egin dugu. Arantzazuko laborategiari dagokionez, honen inguruan ere esan izan dugu edo honen inguruan ere gogoetaren bat egin dugu. 375.000 euroko diru laguntza onartu dugu Arantzazu Gaur Fundazioaren alde, izan ere dakizuenez Gipuzkoako Foru Aldundia etengabe dabil lanean etorkizuneko erronkei, etorkizuneko Gipuzkoa eraikitzen eta hor bete-betean bat dator etorkizuna eraikitzen baitan sortu dugun gogoeta eta erronkak aztertzeko parada ikusten dugu baita ere Gandiaga zentro hau eta horregatik onartu dugu gaurko diru laguntza. Etorkizuna eraikitzen baitan, etorkizuneko erronkak, etorkizuneko beharrak aztertzen ditugu modu partekatuan eta COVIDaren testuinguruan inoiz baino garrantzi handiagoa dute eginkizun hauek. Ziurgabetasunez beteta dago mundua, baita Gipuzkoa noski, eta etorkizuna eraikiz ekaimenaren bitartez, gogoetak egiten ditugu, erantzunak bilatzen saiatzen gera. Modu partekatuan egiten dugu, dakizuen bezala, gobernantza kolaboratiboan sinisten dugu eta hori praktikan jartzen dugu. Gobernantza eredu bat defendatu dugu, orain arte eta horrekin jarraitzen dugu, irekia eta lankidetzazkoa, eta horretarako ezinbestekoa da ikaskuntzarako eta gogoetarako espazioak sortzea, gune berriak sortu, elkarlanean jarduteko. Eta hor, bere biziko garrantzia du Arantzazuk eta Arantzazu horregatik aukeratu dugu hain zuzen ere. Zergatik Arantzazu balio simboliko handia duelako Gipuzkoan eta baita Euskal Herrian ere, erlijiotasun eta espiritualtasun aldetik balio handia daukan lekua da, garrantzi handia daukana, frantziskotarren komunitatearen eskutik, leku aproposa ikusten dugu, eta bestalde ere espazio eraldatzailea izan da, berritzailea hainbat arlotan, besteak beste euskeran, artean, pentsamenduan eta musika esparruetan. Hortaz, ikusten genuen leku ezin hobea zela Arantzazuko espazio hori, etorkizuna eraikitzen baitan, erronka berriei aurre egiteko, pentsamendua eta lanketak egiteko bertan. Gainera Arantzazuk jende anitza erakarri izan du betidanik eta egunean egiten du bat etorkizuna eraikitzen filosofiarekin. Pentsatu, sortu eta partekatu leku ezin hobe batean. Hori da Arantzazuko lekua. Hori da laborategi honen espazioaren funtsa. Laborategi honek ze eduki izango du edo zertan egingo du lan. Guk etorkizunarek izen baitan hainbat espazioa, hainbat gogoeta abian ditugu, eta honetan landuko diren gaiak zehatzak dira eta hoiei erreparatu nahi nieke, alde batetik elkarbizitza, ongizatea, lana eta aldaketa klimatikoa. Espazio horretan gai horiek landuko dira, modu partekatuan, horietako gogoeta abian jarriko dugu, eta proiektuan parte hartzen du ez Gipuzkoako Foru Aldundiak soilik, baizik eta gurekin batera
Parte hartuko dute Oñatiko udalak, 3 unibertsitateek, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deustoko Unibertsitatea, baita Mondragon korporazioak ere, Kutxa fundazioak eta hainbat eragilek. Beraz, elkargune, topagune, gogoetarako lekua eta herritarrei zuzendutakoa izango da laborategi hau. Arantzazu beraz, erreferentziazko nodo bihurtu nahi dugu, gizarte justuago, kohesionatuago, lehiakorrago eta gizatiarragoa lortzeko. Gipuzkoa hobeago bat lortzeko. Aurretik hoize izan gure nahia eta pandemiarekin areagotu egin dira behar eta nahi hauek. Gipuzkoako herritarrei eskaini nahi diegun proiektua hobea izan dadin etorkizun pertsonal eta kolektiboari dagokionez. Hori beraz, Arantzazuko laborategiari dagokionez, gaur hartu dugun erabakia Gipuzkoako Foru Aldundian guretzako bere biziko garrantzia duena lekuagatik eta baita gogoetarako gaiengatik ere. Etorkizunari begira, hobetu kokotuko baitu Gipuzkoa. Hoxe beraz, lehenengo gaia gaurko Gobernu Kontseiluan landu duguna, bigarren puntu bat ere jorratu dugu gaurkoan, kurtso berriari dagokionez, kurtso politiko berria abian da, ohikoa den bezala, udako ikastaroetan abia puntua jarri genuen, aurreko astean, badakizue pandemiak erabat markatu dituela azkeneko hilabeteak eta hala markatuko ditu datozenak ere. Aurreko astean beraz, uda ikastaroetan diputatu nagusiak finkatu zituen gure apustuak, zeintzuk izango diren, elkarlana, elkartasuna eta munduari irekitako Gipuzkoa bat landu nahi dugu eta eraiki nahi dugu bertan. Erronka nagusia izango dugu beraz, lehen aipatzen dizuen bezala, pandemiak markatzen gaitu eta pandemia izango dugu erronka nagusia datozen hilabeteetan, eta hor alertan dago Gipuzkoako Foru Aldundia, hainbat gai daukagu eskuartean, alde batetik noski gure zerbitzuetan dauden pertsonak ahalik eta modu egokienean babesteko, horretan gure baliabideak bolkatuta dauzkagu eta erakundea bolkatuta dago, orain arte egon den bezala gure erabiltzaileak babesteko, eta baita jarduera ekonomikoan eta aspektu pertsonaletan kolpatuak izan diren pertsona horiek babesteko eta laguntzeko hainbat eta hainbat ekimen guk horretan laguntza ematen jarraituko dugu. Baina ez gaude bakarrik eta askotan Gipuzkoako Foru Aldundia aipatzen dugu eta hor guk eskumen asko daukagulako eta baita bete behar asko, baina ez gaude bakarrik, zorionez gizartearen eragile askorekin egiten dugu lan, modu partekatuan, gobernantza kolaboratiboan, ezinbestekoa baita pandemia honi erantzun amankomun bat ematea eta guztion etorkizuna baitago jokoan, beraz guztiok batera egin behar diogu aurre erronka nagusi honi. Noski honez gain ekonomian ere aipatzen nuen hor badaukagula alde batetik erabiltzaileek babestu beharra, bestetik ere bai kolpea jasan dutenei laguntzea eta hor ekonomia arloan beraz badaukagu erronka nagusi bat. Martxan dugu da Gipuzkoako suspertze ekonomiko eta sozialerako plana, laguntzen 85% aktibatu dugu, zuzeneko laguntzak ematen dira, eta gaur arte, bestak beste, 572 enpresa, eragile, ete, autonomo eta barrei diru laguntzak eman zaizkile, 10.000 enplegu baino gehiago kudeatzen duten eragilei bideratu zaizkie diru laguntza hauek, eta plan osoa martxan jartzen dugunerako zifra hauek hirukoiztea espero dugu. Alegia, eragile kopurua hirukoiztu eta baita lanpostu kopurua afektatzen diena ere hirukoiztea espero dugu. Imanol Lasa diputatuak askotan aipatzen du momentu honetan ekonomia eta osasuna eskutik doaz eta horrela jorratzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta horrela aztertzen du eta horrela abordatzen du. Ikuspegi honekin lan egingo dugu baita datozen hilabeteetan ere hortaz. Ekonomia aipatu dugu, baina baita apostu estrategikoak baditugu Gipuzkoan, legealdiaren hasieran apostu estrategikoak zeintzuk ziren ezagutu zenituzten, baina berez departamentu berri bat sortu da, apostu estrategiko hauen inguruan lan egiteko, eta momentu honetan jakinda pandemiaren eragina zein den eta baita ere jakinda zeintzuk izango diran etorkizuneko egitasmoak, alegia digitala eta berdeak izango direla,
Hori da Europatik datorrena, alegia etorkizuna digitala eta berdea izango dela eta horretan murgildu behar dugula, gure apostu estrategikoekin bat egiten duera bat. Besteak beste gogoan izango ditut, mobil, labe, adin berri, ziur, bideo eta bar eta noski apostu estrategiko horiei eutsiko diegu. Norabide honean gaude eta norabide horretan jarraitu behar dugu lanean eta finean bilatzen duguna da nazioarteko erreferentzialtasuna lortzea eta gure lurraldearen posizionamendua hobetzea baita ere aspektu hauetan eta alor hauetan. Nazioarteko sareak eratu eta lurralde mailan ere elkarlan bide berriak ireki eta eragile berriak erakarri gure proiektu estrategiko hauetara. Horiek izango baitira bai Europan eta bai mundu mailan etorkizuneko apostuak eta guk eutsi egingo diegu, horiek izango baitia etorkizune hobeago bat lortzeko modua. Hori datozen hilabeteetako erronkei begira, kurtso politikoari begira, eta ezin ahaztu hirugarren aspektu bat gaurkoan Gobernu Kontseiluan aztertu deguna eta nola ez gizarte politikako partea da. Dakizunez erabiltzaile kopuru handia daukagu, besteak beste adinekoen zentroetan 5.925 lagun dauzkagu hartatuta, eta noski gure zerbitzuetan pandemia honek eragin zuzena izan du. Kolektibo edo gizarte eragile talde zaurgarriena geuk zuzenean hartatzen dugu gure zerbitzuetan eta beraz Gipuzkoako Foru Aldundia erabat bolkatuta egonda pertsona hauekin, bere langileekin eta kudeaketarekin. Eguneratu egingo ditut datuak, jakinaren gainean egon zaitezten, 43 lagun, 43 kaso positibo dauzkagu adinekoen egoitzetan, 4 Donostiako Hermano Garate Sainazio egoitzan, 27 Hernaniko Santa Maria Madalena egoitzan, 11 Errenteriako Jesusen Bihotza egoitzan, eta 1 Donostiako Aitaetxe egoitzan. Hauetatik 5 ospitalean daude, eta 19 Eibarko ospitaleko planta sozialean. Badakizua planta berezi badagoela, COVID-19 gaitza jasaten duten pertsonak hartatzeko, eta bertan daude beraz 43 positibo horietatik 19. Langilei dagokienez 48 langile daude diagnostiko positiboarekin eta 26 egoitzetako langileak dira. 18 langile sendatu egin dira. Bestalde egoitzei dagokienez, bigarren olatua ezagutu denetik, alegia pandemiaren bigarren olatua ezagutu denetik, abuztuaren 11-tik ona egoitzetan 3 hildako izan ditugu, tamalez, eta sendatutako lagun bat. Adineko egoitzei dagokienez, beste datu esanguratsu bat, badakizue irteerak debekatu egiten ditugula kasu batzuetan, eta 20 zentrotan daude momentu honetan irteerak debekatuak Gipuzkoan. Positiborik ez duten egoitzetan bizitak baimenduta daude, dakizunez azkeneko osasun sailburuaren aginduan esatezen bezala egunero bisita bat, lagun bakarrekoa, eta egunez egun aldatzen joa ziteken bisitari hori. Neurri horiek noski ez dira aplikatzen bizitzaren amaieran dauden pertsonen kasuetan. Horiek egoitzetako datuak, eguneko zentroei dagokienez 17 kasu positibo dauzkagu 6 zentrotan, Zumarragako Argixaoko unitate sozio-sanitarioan 2 positibo dauzkagu, desgaitasuna dutenei arreta emateko zerbitzuetan 9 positibo, 2 eguneko zentrotan eta 7 egoitzetan, eta gogoan izan dezazuen sare honetan 412 plaza dauzkagu egoitzetan eta 474 etxe bizitzetan. Gizarte inklusioari dagokionez 4 positibo dauzkagu eta ez da kasu positibo berririk atzeman, eta adingabetan positibo bat. Gurasoak ospitaleratuta daudelako. Dakizuenez PCR probak egiten ditugu etengabe, gure baliabide guztietan, aldundiak diako profesionalekin batera, 11.380 proba egin ditu aldundiak diarekin batera, eta pasaden astean 1.704 froga egin ziren. Horiek beraz, Gobernu Kontseiluan hartutako erabaki eta jorratutako gaiak gaurkoan.
Bien, como les decía, en el Consejo de Gobierno de hoy se han adoptado 3 decisiones, hemos abordado 3 asuntos, pero antes de iniciar el recorrido, lo que sí quisiera hacer es un reconocimiento, al menos recordar a las personas que han fallecido durante la pandemia, también recordar a las personas que están enfermas en este momento y a aquellas personas que han padecido el golpe de la pandemia en el aspecto económico y también en el aspecto emocional, sin poder visitar a sus seres queridos. Los 3 asuntos que hemos abordado, por tanto, en el Consejo de Gobierno de hoy tienen que ver, el primero, con el Laboratorio de Innovación Social de Aránzazu, el segundo, con el nuevo curso político, los nuevos retos que tenemos este año y, por otra parte, la actualización de los datos del Departamento de Política Social en cuanto a las personas usuarias y personas trabajadoras. En cuanto a Aránzazu, Laboratorio de Innovación Social en el Centro Gaindiaga, por su simbolismo, porque es un lugar de encuentro, un lugar en el que se encuentra mucha gente muy diversa, por ser un lugar de pensamiento, de reflexión, donde se ha innovado mucho en los últimos años en todo lo que tiene que ver con el arte, con el euskera, también con el pensamiento, insisto, y porque es un lugar muy simbólico por el lugar en el que se encuentra, de la mano de los franciscanos. Hemos considerado que es un lugar inmejorable para abordar los retos de futuro que tenemos a través de Etorkizuna Eraikiz, para trabajar los aspectos que tienen que ver con la convivencia, con el bienestar, el empleo y el cambio climático. Y todo ello lo vamos a hacer de manera colaborativa, como viene siendo habitual, a través de Etorkizuna Eraikiz. Por tanto, en este lugar de encuentro, para el que hemos aprobado una línea de ayudas de 365.000 euros, vamos a trabajar de manera participada con el Ayuntamiento de Oñati, con 3 universidades, la Universidad Pública del País Vasco, con Mondragón Universitatea y la Universidad de Deusto, también con la Corporación Mondragón, Fundación Kutxa y más entidades de otros ámbitos. Va a ser un centro de referencia inmejorable para construir una Guipúzcoa mejor, una Guipúzcoa más justa, más cohesionada, competitiva y humana. Por lo tanto, enorme satisfacción la que hemos tenido en el Consejo de Gobierno de hoy al aprobar esta línea de ayudas que van a ayudar a situar a Guipúzcoa en una posición mejor de cara al futuro en estos aspectos tan humanos, pero al mismo tiempo también tan competitivos, para posicionar mejor a nuestro territorio y en un lugar evidentemente tan simbólico. Por otra parte, hemos abordado también, como segundo punto, el nuevo curso político. La pandemia seguirá marcando los próximos meses, como lo ha marcado hasta ahora también. Y la Diputación Foral de Guipúzcoa sigue apostando por el trabajo compartido, por la solidaridad y por una Guipúzcoa más abierta al mundo, como decía el diputado general en las jornadas de la semana pasada en la Universidad de Verano. Por lo tanto, tenemos un enorme reto entre manos: hacer frente a la pandemia, proteger a las personas usuarias de nuestros recursos, ayudar a todas aquellas personas y entidades que han padecido el golpe económico de la pandemia, también sus implicaciones sociales, evidentemente, pero no estamos solos, no estamos solas. La Diputación Foral de Guipúzcoa no está sola y aborda todos estos aspectos de manera colaborativa con innumerables entidades en el territorio. Y seguiremos trabajando así porque es el futuro de todos y todas el que está en juego. En este aspecto hemos subrayado la importancia de la economía con el plan que pusimos en marcha de promoción económica, que ha ayudado a 562 empresas, entidades y demás, que engloban 10.000 empleos, 10.000 puestos de trabajo, y esperamos triplicar estos datos de aquí a que termine la puesta en marcha de este plan de promoción económica. También seguimos apostando, como no, por los proyectos estratégicos. Así lo hicimos al inicio de la legislatura. Consideramos que eran proyectos que debíamos poner en marcha para posicionar mejor y para obtener una referencialidad de Guipúzcoa en Europa en proyectos de futuro, que así se habían identificado. Y teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de las ayudas que pueden venir también de Europa, se han identificado 2 aspectos en los que hay que trabajar. Por una parte, el aspecto digital y por otra parte también el aspecto verde. Y bueno, vienen
totalmente de la mano con los proyectos estratégicos que tenemos en marcha, como por ejemplo Móvil, como pueden ser también LAVE, Adinberri, etcétera. Y por tanto seguiremos reforzando estos proyectos estratégicos en este nuevo curso y queremos hacer hincapié en ello. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver evidentemente con la actualización de datos de política social. Lo hemos subrayado muchas veces. La Diputación Foral de Guipúzcoa está absolutamente volcada en ofrecer el mejor servicio y en proteger a las personas más vulnerables frente a la pandemia, que son las personas usuarias de nuestros servicios, y así seguiremos también haciéndolo en el futuro. La actualización de datos, por tanto, sería la siguiente. En los centros de personas mayores tenemos 43 casos positivos, 4 en la residencia Hermano Gárate San Ignacio de Donostia, 27 en la residencia Santa María Magdalena, 11 en la residencia Corazón de Jesús de Rentería y una persona en la residencia Aitaeche de Donostia. 5 de ellas están en centros hospitalarios y 19 en el Hospital de Eibar, en la planta dedicada enteramente al COVID. Desde el impacto de esta segunda ola de la pandemia en Guipúzcoa, en los centros residenciales, a partir del 11 de agosto, tenemos que lamentar 3 personas fallecidas. Una persona ha superado la enfermedad. Y en relación a las personas trabajadoras, tenemos 48 personas positivas con diagnóstico positivo en los centros residenciales, 26 en residencias y 18 han superado ya la enfermedad. En 20 centros residenciales las salidas están prohibidas. Este sería, por tanto, el resumen. En cualquier caso, si tuvieran preguntas o alguna cuestión en la que quisiera que profundizara. Sumando todos los casos positivos en los recursos de políticas sociales, son 123 positivos. Teniendo en cuenta los centros residenciales y también los centros de día y demás, ¿verdad? Sí, a ver, les voy a decir, o sea, les he ahorrado la parte. Ez gutxiago ateratzen zaizkinak, ¿no? Serían, por una parte, pero estaba contando también las personas trabajadoras, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es. Sí. A ver, tenemos 43 casos positivos en los centros residenciales. Tenemos, por otra parte, 17 positivos en los centros de día. Serían ya 60. 2 positivos en Zumárraga, 62. 9 positivos en los centros de discapacidad, 71. 4 positivos en los centros de inclusión, 75. 1 positivo en los centros de menores, 76. Y por otra parte serían las personas trabajadoras, que son 48. 76 más 48. Sería la suma de las personas usuarias y también de las personas trabajadoras que están en nuestros recursos. Bestelako galderarik? Besterik ez baldin badago. Bai. Kaixo, Asier Odriozola, Radio Euskaditik, Euskadi Erratiatik. 572 enpresei dagoeneko bideratu dizkiezue laguntzak, baina zenbateko dirutza helarazi zaie, baduzue datu hori? Bai, guk partida bat onartu dugu horretarako, berez horre plana abian jarri genuenean diru zornituta zegoen, eta horrek ere edukiko ditu bere gora bera gehiago gorak berak baino, zadikan beharrak jungo dira sortzen eta beharrei erantzuten jarraitu beharko dugu. Aipatzen izuen hirukoiztu egingo dirala alde batetik erabiltzaile kopurua eta langileen kopurua iritsiko diru laguntza hauek iristeko, eta beraz datua momentu honetan zenbatekoa den ez dut ezagutzen, baina horiek egokitzen jungo gara beharren arabera. Edozein kasutan plan hau abian jartzean ikusi izan
gabezia bat zegoela, behar bat zegoela, gu kontaktuan gaude, Imanol Lasa diputatua etengabeko kontaktuan dago alor ekonomikoarekin, behar horiek ikusten zian, eta gu laguntza bat bideratu diegu egokitzen jungo dena. Beraz, datu zehatza ez dut, baina hoxe izango litzateke funtsean. Bestelako galderarik, Aitor? WhatsApp bidez ere ez? Beraz, honekin bukatuko genuke gaurkoz. Eskerrik asko guztioi eta egun hona izan dezazuela.